KSA Hamran Regional Committee ar Muchejeng Lapen Kemang Sontroxi Aputhak OSD Lapen West Karbi Anglong DCR Rideng Pinpura Lo Kapajerdam. Officer Soil Conservation Asahem Hormuketer Kewar Adim Pinchongder. Ingdeng Kethom All Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Kachepate Pinipen Kecheng. Kardom Pini prime time abirta kethanabang nilisami velen rong pharpi nonarjuik tha birta angton pen Karbi lo Charlie asong mate KSA Hamran Regional Committee pen patir piponsi pini kadu kawe bang surihini sose lo Charlie asong atum Hamran rong supi rongbong ronghang pathwa klam pen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Tuliram ronghang anparta Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala Phan Kapanong Pinpura lo Pipajerdam. Kecheng si Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Tuliram Ronghang Aphan Kapanong Pinpur Alu Hamran Branch Secretariat OSD Sonaterang Arideng Pipa Jirdam Laso Api Hamran Rong Supi Hiti Barim Pen Kilometer Hini Sosya Jak Armu Chijeng Ponsi Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala Phan Kapanong Pinpur Alu West Karbi Anglong Deputy Commissioner Syed Isfagur Rahman Arideng Pipa Jirdam. KSA Hamran Regional Committee Akemang Aputhak Jasemet West Karbi Anglong Hamran Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat Kelangchari Ajakong Pinangji Sai Kamalong Sai Klem Bangfu Sai Kiri Popen Chokamaratum Amithang Asai Hem Pachido Vernangji Lapen West Karbi Anglong Angkang Along Division Lapen Subdivision Water Resource Department Prabjin Pensimar Nangji Pusi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Tuliram Ronghang Aphan Kapanong Pinpur Alu Atengpen Pangdak Pon Halapu Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala Phan Pinpur Alu Kapanong Pon Along Sonpli Kejong Dun Aputhak Jasemet Karbi Pen Dimasa Alam The Seba Along Kapireng Ponji Phanjong Dun Aduntu Karbi Arat Hako Pen Kido Thip Aphansi Grade 3 Lapen Grade 4 Achokamar Piponangji Hamran Indoor Stadium Lapen Department IB Along Tin Penta Security Personnel Atumaphan Peklong Le Lapen Kijutsi Assam Angkang Along Jasemet West Karbi Anglong Pen Meghalaya Ahoy Along Kedu Arara Tumaphan Voter ID Palong Ni Adim Kedu Atumaphan Ing Thanangji KSA Central Committee Amai Phu Bijoy Bepen Pherangke Angno Lam Theke Jai Pon Lahenlo Asuk nitum samis memorandum submission nang ko alam ke bangala poino je ham jitu non hejong jitu secondary education board of Assam hala bang songo repeated jitu kitab long paklang ponje hala solong Karbi la bendima sa itu alam a language alo jitu alama putha kada khas bang so kitab ale sono thang ke thapona beda asi labang ke completely laba dak ke do akhet atum hala bang ke pannung kup la pen ke kelang silat mate kelang re pusinil tum hok nam lo lasi non amat aso jitu ladak ke do akhai su alam barim atungu putha khadak aso jitu referee dalong same include ponai pusin tum diman no same dolo laban ke maximum jitu job reservation adak jitu third and fourth grade hamran judicial kodlong same padunai pusin tum same alam magalalo je 1983 and inkan jitu Assam laban jitu Meghalaya sarkarang bo jitu kidu halang tum jitu agreement hala bangso agreement ate ingbulote iltum thekdam long ji hala so lang dawlo dudong de hala bangso hut tong sekor masi Assam ben Meghalaya angbong itu jitu boundary men marke alang tum jitu permanent boundary bangke elatu semar thik thedalo lasi mudon pijol jalo so boundary semar jitu tangte hala bangso agenda long alang tum keceraya bangalalo jitu hadak population base ating pensi munon pila so boundary criteria son bangke bi polam se hadak chetoklo KSA Hamran Regional Committee Amai Phu Probin Timung Lapen Kongchun Bang Babul Tokbi Organizing Secretary Presenta Ing Ti Atum Pen Kichenglok KSA Hamran Head Branch Committee Atum Chitodunsi Ing Samjin Pen Mai Pajut Dipu Long Leaji Kidam Atowar Along Kido Range Office Soil Conservation Asai Hem Along Mate Non NRC Asai Hem Along Hormu Keter Kevar Adimsi Pinchongden Dipurong Sopi Along Kapang Thir Jir Pen Kido Kithak Ponji Phan Kapang Thir Asai Kideng Atum Penang An Asong Pen Klem Ponlo Seta Dipu Abaritam Kam Craft Center Pen Kachikoinot Range Office Dipu Soil Conservation Abari Ardo Dipu Ahiti Kulat Kido Atum Aketer Kevar Adim Selamdet Arni Ki Ongung Pen Kithek Pon Long Bom Long Leaji Kidam Atowar Krong Thom Kachikok Adungarai Kido Kulat Atum Towar Area Long Keter Kevar Akhangra Mate Dasbin Kidukok Apita Vardam Desi Kaiketa Soil Conservation Asahem Abiria Longsi Kevar Ponthip Ajok Keter Plengsetsi Thekpon Long Dipu Town Committee Rong Sopi Kapang Thir Jir Pen Kapedo Ponji Aphan Kipipon Adasbin Abangke Koi Roxy Adung Arai Abang Hor Abong Kejoy
plastik paper achetle langle te langa thaya matsi ave lasi bangso adi malong kapang thir asai kedeng ji phan dipu municipal board ahin pen sai deng ponsi rongsopi kapang thir asai alon kachedon dunde akiter kevar thap akulat atuma phan adai en pondet asonte bangso adi malong ingthir pon unji dipu pen roson hanse Karbi Anglong live Karbi lochar li jutang aterang ahin pen chepatir piponsi dongkamukam rongsopi along pinipen ingdeng kethom all Karbi Anglong intercollege Karbi cultural kachepate kapangcheng pinipen pangcheng ponsi pai ni phai thom kep arnian ni thoma pharman kapaman ponji bangsu kachepate along dipu government college bogajan college rukasen college pendang lok Karbi Anglong arlo kiduana college along penta kachepate dun padu ponji pini kecheng si arni Karbi jutang kaching hon lo charli atumpen rong ketong mate armu chejeng pensi bangsu ingdeng kethom all Karbi Anglong inter college Karbi cultural kachepate pangcheng pon news desk report Karbi Anglong live ingdeng trokke runner cap senior inter district football championship for Kirut Borua memorial trophy surihni rakresir capen ingkoi kijutsi quarter final pathupon Pini Bangso Senior Inter-District Football Championship Kijutsi Quarter Final Pathupon Kapatupon along Tinsukia Sports Association Lapen Morigao Sports Association Angbongsi Pathupon Kapatupang Chengpon Piaprang Hanjang Langso Sports Association Maipu Mati Abarim Karbi Anglong Autonomous Council EM Jivan Chandra Pathak Ahin Pensi Hin Association along Kapatubang Pu Atumapan Kapachini Lapen Hirjume Kipidun Asai Dengpon Buka Janpen, Anonteran, Karbi Anglong live. Pini prime time abirta bangke lepon sikang toniglo dumi thakmi kardom.